Pozdrav svima, dobar dan. Evo, nakon jedne malo veće stanke vraćamo se nazad na naše webinare selekcije HR. Ja se nadam da ćemo tako i nastaviti dalje. Evo, ja se nadam većini poznata Panika. I danas u goste, evo kao veliki povratak, doveli smo kolegu Andriju Dulovića, kojeg ste možda neki već i upoznali na nekim od prošlih webinara, ali evo samo kratko, dakle Andrija je psiholog iz Crne Gore i s njim surađujemo već duže vremena. Ako neki od vas koriste neke od upitnika koje je on zapravo kreirao i koji su platformi. Osim toga, Andrija predaje i na fakultetu, ali i ima stalni radni odnos u jednoj informatičkoj tvrtki u Crnoj Gori. Andrija će nam danas malo nešto više reći o temi, odnosno HR i visoko postignuće i o temi toga što su sve ti neki čimbenici uspjeha koji utječu na zaposlenike i zapravo definiraju neke HR strategije. Pa evo, Andrija, ja ti prepuštam riječ. Možda možeš još nešto dodati o sebi što sam ja izostavila, misliš da je bitno, i početi sa temom. Hvala Fanika. Dobar dan svima. Ja sam Andrija. Drago mi je što ste odlučili da me slušate danas na dan kad je veliki shopping i veliki popusti i tako dalje. Svi koji su izabrali mene umjesto da ste sad u nekom tržnom centru. Hvala vam. Dakle, HR i visoko postignuće je malo šira tema od onoga što ćemo danas da prođemo. Fanika i ja već dogovaramo nastavak ovog webinara, tako da imajte u vidu sve vrijeme da ova priča ima svoj nastavak, ali svakako ćemo danas obraditi jednu smislenu cjelinu, tako da možete već nakon ovog webinara počnete da primjenjujete ovo o čemu ćemo govoriti i nadam se da će vam to možda moći i pomoći. Dakle, o čemu se radi? Dakle, visoko postignuće, sam naslov vam kaže da su u pitanju rezultati. Ja sam neko ko je usmjeren na rezultate. Posljednjih 11 godina radim u privatnom sektoru i tamo se vrednuju isključivo i samo rezultati. Dakle, počeo sam neki svoj pripravnički staž u državnoj upravi, to je bilo 9 mjeseci. Kad sam vidio kako to sve izgleda i funkcioniše, vidim po LinkedInu i komentarima ljudi iz Hrvatske da je slično i kod vas tamo, postoji taj čuven izraz uhljebi, i tako dalje. Shvatio sam da to jednostavno nije okruženje za mene. I jednostavno sam se odlučio više da se usmjerim ka rezultatima. Naravno, ima mnogo mojih kolega koji rade u državnoj upravi i nije svima lako i nije da nije dinamično. Ima tu dosta stereotipa što se toga tiče, ali generalno u privatnoj praksi naravno je mnogo veći, meni se bar ne čini, naglasak na rezultatima. Sad, u većini nekako firmi čini mi se da HR nije usmjeren na rezultate i na te neke mjerljive činioce uspjeha. Doći ćemo do toga, a da krenemo polako. Šta je potrebno da bi uopšte mogli da govorimo o ovome i da bi sve ovo o čemu ćemo govoriti moglo da se primjenjuje u vašim firmama? Dakle, vaša firma koja radite mora da ima svoju strategiju i da se u toj strategiji navedu jasni, precizni, mjerljivi ciljevi i naravno rokovi i da ti ciljevi budu usmjereni na rast i razvoj firme. Ako nemate strategiju firme i ako vi u svakom momentu ne znate šta tačno firma treba da postigne na kraju određenog perioda, teško je da imate HR strategiju, a samim tim je teško i da uradite nešto smisleno i nešto na osnovu čega ćete da kažete da ste značajno doprinijeli poslovanju firme. Mora da postoji jasna volja osnivača, odnosno lidera firme, da menadžeri tima ili timova budu odgovorni za rezultate timova i za razvojne puteve članova tima. Dosta često vi imate menadžere koji smatraju da samo treba nešto da vode u smislu administracije ili da jednostavno komuniciraju sa klijentima i tako dalje, ali ne žele da preuzmu odgovornost za razvojni put članova tima, za možda zaposlenje ili za ostanak bez posla članova tima i tako dalje. Dakle, odgovornost koju menadžeri treba da preuzmu mora biti jasna i
osnivači, odnosno lideri ili direktori treba da insistiraju na tome. Naravno, ništa ne može jednosmjerno, menadžeri moraju biti spremni da preuzmu odgovornost i moraju da razumiju važnost postojanja ciljeva. Zašto? Zato što ako vi imate, recimo, u firmi većinu vašu viziju, oni će da naprave neki blagi otpor ili jači otpor ili bunt i jednostavno nećemo moći da sprovedemo strategiju i nećemo moći da koristimo alate koji su usmjereni na visoko postignuće. Osoba koja je na poziciji za ljudske resurse ili cijeli sektor, možda zavisi od veličine firme, mora imati autoritet da se bavi temama strategije, rezultata, timova, odgovornosti i posljedica. Dosta često u firmama osobe koje pokrivaju HR poziciju nisu u ravni najviših menadžera. Zašto ova tema? Nekoliko stvari me motivisalo da se malo detaljnije pozabavimo ovom temom. Jedna tema je, recimo, kad otvorite LinkedIn, a znamo iz života da kad skupimo sve uspješne lidere, recimo u Hrvatskoj, na jednom mjestu, da ćete imati mnogo različitih profila. Zašto? Zato što znam iz života da jednostavno postoje da jedan profil, da lider koji je uspješan na jednom mjestu ne može biti uspješan na svakom mjestu. Ne može biti svuda uspješan lider. I da neki timovi jednostavno, da različiti timovi traže različite profile. Drugo, recimo određene teme dominiraju u nekim segmentima, i recimo vi sad imate u posljednje vrijeme psihološka bezbjednost ili sigurnost, kako ko prevodi, safety. Šta to znači? U timu članovi moraju da se osjećaju bezbjedno, da kažu šta imaju da kažu, da urade onako kako misle da treba, da preuzmu odgovornost, da pogriješe, a da ne strahuju od kazne, od odmazde i tako dalje. I to se naziva psihološkom bezbjednošću ili sigurnošću i smatra se jednim od ključnih sastojaka uspješnog tima. Ta je tema postala popularna kad je Google objavio neka svoje istraživanje o tome šta čini uspješan tim kod njih. Međutim, ovi koji sad su advokati te teme, koja jeste bitna i koja jeste značajna u velikom broju slučajeva, na neki način isto nameću kao da svaki tim mora da ima ovaj sastojak. Nažalost, i mi to znamo i po našim ekonomijama i gospodarstvu i tome koje firme najčešće posluju kod nas, da u velikom broju njih to nije slučaj. Jednostavno, recimo, u hotelskoj industriji, doćemo kasnije do tih primjera, ili u velikim trgovinama, trgovinskim lancima, često to uopšte nije ni bitno da tim funkcioniše. Naprotiv. Sljedeće, komentari o HR profesionalcima na LinkedInu. Ne znam da li ste vi svi na LinkedInu, da li pratite kako ljudi komentarišu kompletnu industriju ljudskih resursa i tako dalje, što uopšte nije vezano samo za našu zemlju ili naš region, već manje više u cijelom zapadnom svijetu, ovo što ja uspijevam da pratim. Ljudi su nezadovoljni. To je činjenica. Mahom su nezadovoljni ljudima koji rade u HR-u. Zašto? Pod jedan, od početka da krenemo, ne daju im sve informacije pri selekciji, ne dobijaju odgovore kada su, recimo, se prijavili pa ih nisu prošli sljedeći krug. Kada ih odbijaju, ne daju im tačne razloge zbog čega su odbijeni. Na samom radnom mjestu nemaju dovoljno autoriteta, ne uspijevaju da proguraju neke inicijative koje su dosta bitne i tako dalje. Generalno gledano, dosta ljudi, recimo naročito iz IT svijeta, oni najviše vole da govore o tome, imaju neki negativan stav o HR profesionalcima. I meni, recimo, to smeta, a jedan od načina kako to može da se prevaziđe jeste kad vi imate rezultate koji govore o vašim. Doživljaj osnivača i direktora, to znamo. Dakle, da li HR funkcija ili pozicija ili osoba odrađuje neki posao za koji on nema vremena ili za koji niko nema vremena, da li se samo na taj način nekome daje višak posla ili se zapravo donosi neka nova vrijednost. Da li imamo dodatnu vrijednost kad imamo HR u firmi. Čuveno pitanje, da li je HR trošak ili profitni centar? Dakle, da li smo zaposlili nekoga i sad samo dajemo njemu platu,
On određuje naravno neke zadatke koji su se to nagomilali, koji su na neki način nužni i gdje zapravo taj HR može da se posmatra kao profitni centar. Na koji način? Ako je recimo jedan HR u firmi, on ima neku svoju bruto zaradu i troškove koji su vezani za njega i ti troškovi na godišnjem nivou iznose x eura. Da li ste vi svojim poslom, time što ste skratili neke procese, spremili neke zamjene za ljude za koje ste predvidjeli da će dodu, da li ste time što ste unaprijedili nečiji način rada ili neke procese, uštedili vrijeme, donijeli novac, spriječili odliv novca, da to može da se kvantifikuje, da vi na kraju godine kažete da nije bilo mene, imali bismo toliko odlazaka, odliva, toliko bismo imali, toliko vremena bismo izgubili na traženje, na obuke i slično. Kad se to preračuna u novac, to iznosi y novca. I moj trošak, odnosno trošak za mene na godinu dana je niži od onoga što sam ja doprinio ove godine kroz sve moje aktivnosti i tako dalje. Da li reagujemo na dešavanje ili smo proaktivni u radu? Da li čekamo da neko da otkaz, pa onda tražimo zamjenu? Da li čekamo da uđe neki veći igrač na tržište pa da nam pokupi najbolje kadrove i tako dalje, u slovima kojima mi ne možemo da se borimo, ili smo proaktivni? Da li mi predviđamo da će možda neka konkurencija da dođe pa da ponudi bolje uslove? Da li predviđamo da možda će neko poslije 6-7-8 godina na nekoj poziciji, a mi ne možemo trenutno da ponudimo bolju, reći dosta mi je, odlazim? Da li možemo da predvidimo te stvari pa da kažemo ajmo da nađemo zamjenu? Kada da radimo nešto, da spremno dočekamo trenutak koji će biti nelagodan ili neprijatan u našoj firmi. Dakle, da li smo reaktivni ili proaktivni? I naravno da ste vi vlasnici firme i da vi zapošljavate osobu za HR poziciju. Kako biste odredili koju ćete zaradu da date? Da li će to da bude 800 eura, 1200, 1500 ili 2000? Sve zajedno plus doprinosi, porezi i tako dalje. Na koji način biste vi to odredili? Da li biste onda gledali da je to nešto što svaka firma, da li biste koristili ono što, kako svi to govore, krilatice, svaka firma to mora da ima, to treba da ima svaka firma, ljudima je mnogo bolje kad postoji HR i tako dalje. Ok, ali kako biste vi to vrednovali? Koju platu biste dali? I to je ono što ja volim da postoji i u HR-u, kao što postoji u prodaji. Vi svakom prodavcu znate koliko je tokom godine prodao proizvoda i koliko je novca donio u firmu i da li je to manje od onoga što ste vi dali njemu kroz plate, doprinose, ne znam, druge benefite, službeno autogorivo, poslovnu karticu i tako dalje. Isto ja to volim da postoji i za HR i da onda možete da kažete ja sam ove godine spriječio odliv tog i tog iznosa novca, nismo zaposlili neke možda konsultante koji su se pokazali kao loši, zaposlili smo ljude koji su svi ostali i doprinosili rezultatima, to može da se kvantifikuje da bude toliko i toliko eura, a moja plata je, ne znam, 80% manja od svega toga što sam ja donio, da li može moja plata da se poveća toliko i toliko. Dakle, neka osnovna matematika. Početak. Pitanje koje moramo da postavimo jeste šta nam je potrebno da bismo bili najbolji. Da li za svaku poziciju ili barem za sve bitne pozicije imamo jasne mjerljive kriterijume koji se moraju ispuniti kako bi se smatralo da neko uspješan na toj poziciji. Još malo da dodam. Dakle, da li svako u firmi zna šta je potrebno da postigne i uradi kako bi se popeo jednu stepenicu, kako bi dobio bonus, nagrade, benefite, bolju poziciju. U osnovi svega toga šta stoji? Da li znate šta je to zbog čega su pojedinci uspješni na svojim pozicijama? Na osnovu kojih kriterijima biste birali zamjenu za izuzetno uspješnu osobu u firmi? Šta to znači? Mi kad biramo, ne znam sad tačno kakvih ste vi obrazovanja i usmjerenja i tako dalje, ali psiholozi koji rade u HR-u uglavnom koriste test inteligencije, test ličnosti, motiva, eventualno neku problemsku situaciju i to je to. I na taj način manje više dominantno odlučujemo u kadrovima. Ne znam, Fanika nek me ispravi ako griješim, ali na neki način to su manje više ti neki alati kojima se koriste psiholozi u selekciji. Ako mogu, ako imaju prostora, ako ne, onda samo intervju. Tako da mislim, često mislim da je slučaj kod kolega koji nemaju vremena, nemaju prostora, nemaju budžeta jer im se ne dopušta da uvedu testiranje, pa i kod nas ima toga da se bori
zapravo sa uvođenjem testiranja. Jasno mi je, ali hoću da kažem, to su recimo, ako, eto, kad se ispružimo i kad imamo budžeta i vremena i svega, to je nešto što koristimo, ali da li nam zapravo sve to i u kojoj mjeri utiče na te osnovne ključne činioce ili čimbenike uspjeha na toj radnoj poziciji? Ajmo da to malo objasnimo dodatno. Pogledajte oglase za posao. Dosta često tražimo nekoga ko je strateg, kreativno razmišlja, možda doprinese idejama, ali je i operativac, izvršava sve te zadatke, organizovan ima raspored i tako dalje. To su u najvećem broju slučajeva, to su krajnosti. Ko je kreativan, ko voli ideje, ko voli da razmišlja i tako dalje, taj najčešće nema osjećaja za vrijeme, za raspored, za zadatke i tako dalje. Često tražimo nekoga ko umije da istupi, da se predstavi, da kaže kako treba, ali i da bude skroman, ponizan, jeli, kako se to kaže, humble. Tražimo nekoga ko je predvidljiv, na koga možemo da se oslonimo, za koga znamo šta će da radi, da kaže i tako dalje, ali istovremeno i da je spreman na promjene, na akciju, na nove stvari, da toleriše dvosmislenosti, nejasnosti i tako dalje. Pogledajte oglase za posao. Uglavnom su to neki copy-paste profili koji traže stvari koje su nespojive. Kad tražimo samo recimo stratega i operativca, to je već nevjerovatno rijetka situacija. A sad svaki put kad dodamo još po jednu krajnost koju očekujemo da bude spojena na osobi, sve manja i manja vjerojatnoća da ćemo naći takvu osobu. I šta smo mi uradili? Mi smo opteretili proces selekcije, opteretili smo same kandidate i onemogućili smo i sebi da nađemo najbolju osobu i da ta osoba se osjeća dobro na toj poziciji i tako dalje. Evo ja školujem se posljednjih, ne znam koliko, 16 godina i tako dalje, još uvijek radim, prošao sam i osnovne studije, i magistarske, i doktorske, i sad predajem na fakultetu, radim istraživanje i tako dalje. Kad vidim neke oglase za HR poziciju, a radio sam to, i administraciju, i srednje pozicije, i vodeće pozicije, sve sam obavljao. Kad vidim neke oglase za posao za HR poziciju, pomislim, pa ja ne znam ko je taj čovjek koji to može da uradi, koji može sve ovo da obuhvati i da bude dobar u svemu ovom. Ne poznajem ga. Dakle, tražimo neka timskog igrača. Zašto? Da li je grupa o kojoj se radi tim ili je samo grupa ljudi? Da li tražimo to zato što očekujemo da neko radi svoj tuđi posao, kako kad nama odgovara, odnosno poslodavcu, ili očekujemo da se neće buniti za razne teme ili će raditi kako drugi kažu i tako dalje. Da li nam je bitno, recimo, da baš osoba, to je u 99% slučajeva se traži timski igrač u oglasima? Zašto? Da li će svaki put ta osoba da radi u nekom timu i da li nekad možda dosta da imamo grupu individualaca koji će da obavljaju sve zadatke? Zašto mora svaka grupa da bude tim? Kogod je radio psihologiju menadžmenta ili organizaciono ponašanje i tako dalje, zna da imamo grupe i timove, nije isto. Zašto svaki put tražimo sve te neke stvari? A naročito, ako recimo imamo onu normalnu raspodjelu, znamo da će između oko 68 do 70% ljudi da bude i tu i tamo, malo jeste timski, malo nije. I imamo 15% koji su baš pravi timski igrači, 15% koji baš nisu, nego su klasični individualci. I zašto onda opterećujemo sebi i oglasi i tako dalje? Da li je uvijek lider koji je demokratičan, empatičan i simpatičan najbolja opcija za tim? Evo, pogledajte sad oglase, pogledajte članke, izvinjavam se, pogledajte konsultante razne, šta prodaju, koju priču prodaju. Da su najbolji lideri skromni, odnosno ponizni, da imaju taj demokratski stil upravljanja, da svakog uključuju donošenje odluka i tako dalje, da su empatični, visoka emocionalna inteligencija, takozvana emocionalna inteligencija i da generalno da ljudi vole takve lidere. U većini slučajeva, ako pitate ljude kakvog bi šefa ili nadređenog htjeli, ovako bi ga opisali. Vjerovatno. I u većini slučajeva možda ti ljudi zaista i postižu bolje rezultate. Ali da li je uvijek tako? Da li vam uvijek treba takav tim? Prije smo pomenuli hotelsku industriju. Zašto smo je pomenuli? Zato što znam da vama je to veliki dio BDP-a, nama je to veliki dio BDP-a, imamo dosta toga. Ali ja imam dosta ljudi, poznanika u hotelskoj industriji koji su HR-ovi. Njima ne pada na pamet da uvode psihološka testiranja, njima je bitno samo da nađu nekoga ko će da izdrži, iznese tu sezonu. I imate tamo, nažalost, moram to da kažem, jer moji podaci sa terena su takvi, izvinjavam se ako su podaci drugih ljudi drugačiji,
kad imamo te ulazne pozicije, sobarice, pomoćni kuvari i tako dalje, tu šef ili nadređeni koji je demokratičan, empatičan i simpatičan može da vas košta te sezone. Da ima neki negativan doprinos, ako možemo tako da kažemo, toj sezoni. Nekad, naročito kad su u pitanju te ulazne pozicije, je mnogo bolje imati nekoga ko je malo autoritet, ko neće dozvoljavati razne izgovore, objašnjenja, molbe, može li ovako danas, sutra onako i tako dalje, i ko neće imati osjećaja za to da se sad rasporedi non stop miniju, da se miniju smjene i tako dalje. Čuti, radi. Nekad vam je potreban i takav. A to znamo po tome što i takvi ljudi su na mnogo uspješnih pozicija i te firme su uspješne. Imate sad dosta istraživanja koji će vam pokazati da u njih, neko kaže Fortune 500, neko S&P, nebitno je, u 500 najvećih firme, recimo u Americi. Imate istraživanja u kojima je veliki broj lidera i menadžera i osnivača, narcisoidni tipovi koji imaju autoritarni stil vođenja i tako dalje. Da li je to nešto što bih ja htio za sebe? Nije. Da li je to nešto što većina ljudi želi za sebe? Nije. Ali u nekim tim firmama, očigledno, to funkcioniše. Možda u firmama u kojima mi radimo, za neke timove, ne nužno za sve, nam treba baš takav. Da li smo spremni to da napišemo? Mi smo, evo ja, u firmi u kojoj ja radim, imamo različite timove. Za jedan tim smo birali baš osobu koja će da kaže nećemo da diskutujemo svi o ovome, nije bitno mišljenje svakog člana tima, bitno je šta kaže klijent, radit ćemo kako klijent kaže i tačka. A sad u stilu ovih priča o autentičnosti, o tome da je svačije mišljenje bitno i tako dalje, svi žele nešto da kažu. Svi misle da imaju nečim da doprinesu i tako dalje, iako možda nemaju ni iskustva ni znanja za to, ali jednostavno svi žele. Ali da li smo mi spremni da kažemo da nam nekad možda lider treba da bude neko ko neće dati svima da kradu vrijeme i mogućnosti i tako dalje, nego ko će uspostaviti red i ko će voditi glavnu riječ. Da li smo spremni da damo takav oglas onda kad znamo da nam treba takav lider ili menadžer? Dalje, imamo najboljeg po učinku u firmi. Da li ćemo da mu zamjeramo stvari koje nisu vezane za učinak? Evo primjer, konkretan. Ja radim u IT firmu. Prije nekoliko godina došao jedan momak i dalje je tu, koji je genijalan, sjajan tip, odlično radi, savršen učinak. I Podgorica, ne znam da li znate, i Mostar su dva najtoplija grada u ovom regionu, kako se sad kaže, Zapadnog Balkana. I kraj maja, kad počinju vrućine, momak tek došao s fakulteta, 24 godine, ali genijalan, dolazi u one obične pamučne Nike Bermude na posao. I sad svi čekamo da možda izađe neđe da obuče pantalone, ne, on ostaje u tome. I ja sam tad bio HR i kažem mu, imamo kakav takav dress code, kakva je mogućnost da obučeš pantalone. On kaže, da sad ne znam tačno kako je rekao, ali u prenešenom, da parafraziram u smislu, ne znam, žene dolaze u suknjama, imam ja pravo da pokažem moje noge, a u suštini na ovu vrućinu nema nikakvog smisla da dolazim u pantalonu. Niti imam neke sastanke, niti neko gleda, jednostavno mi je vruće i smatram da je potpuno logično da mogu ja da obučem bermude. I šta vi sad da kažete? Da li ćete sad najbolju osobu u firmi da možda da ostanete bez nje ili ćete da je pritiskate, da budete na neki način nerazumni i agresivni, ili ćete da kažete možda je vrijeme da mijenjamo kulturu? Šta ćete da kažete? Dakle, da li je stvarno bitno da neko isprati milion nekih obaveza, pravila i tako dalje, koje nisu vezane za učinak, rezultat i poslovanje, ili ćete da se usmjerite na ono što je ključ? Mi smo od tog momenta promijenili kulturu i uključujući mene, svi smo počeli da dolazimo u bermude od maja do sredine oktobra u suštini. Tad je u Podgorici vrijeme prilično toplo. Ajmo da pređemo na konkretnije stvari. Dakle, identifikacija ključnih činilaca uspjeha. Za lidere, timove, pojedince, odnosno funkcije u firmi. Zbog čega su najbolji ljudi zaista najbolji? To definišemo jednostavnim jezikom, na način da svim bude jasno o čemu se tačno radi. I kako
da svako utvrdi prisustvo ili odsustvo tog ključnog činioca uspjeha. I za svaki pojedinačni ključni činilac uspjeha utvrđujemo da li se do njega dolazi predispozicijama. Neko se rodi dominantan, ekstravertan, manipulativan i tako dalje, neko ne. I znamo da je dosta teško osobu koja nije manipulativna, koja je povučena i tako dalje, natjerati da bude i da se ističe i da istupa i da možda bude blago manipulativno u nekom pozitivnom smislu. Da li je to posljedica znanja ili posljedica iskustva, taj ključni činilac uspjeha. To moramo da utvrdimo. Dakle, definišemo ključne činilac uspjeha. Ishod, nadam se da je to vaša sljedeća omiljena riječ. Ne rezultat. Rezultat može biti dobar, ali klijentu ili firmi beznačajan. Ishod, ono što slijedi poslije rezultata. Evo, recimo, menadžer u firmi. Kako može da glasi, kako mogu da glase ključni činioci uspjeha za nekog menadžera u firmi? Donosi i sprovodi odluke koje prvenstveno podižu vrijednost proizvoda klijentima. Suprotno od toga bi bilo bira lakši put, pregovara potreban klijenta, gleda da poštedi zaposlene, možda nekih prekovremenih sati, dodatnog angažovanja i tako dalje. 2. Organizuje tim tako da svako mora da se uklopi u predviđene zadatke i uloge. Suprotno od toga je njegova individualnost pojedinca, težnje pojedinca, želje pojedinca i tako dalje. Dakle, možda je bolje i generalno istraživanje nam kažu jeste bolje kad svako može da ostvari sebe, svoj potencijal, svoje želje u firmi i tako dalje. A da li je moguće, da li je uvijek korisno, naročito kad počinjete, kad tek treba da uspostavite proizvod, uspostavite reputaciju, da steknete povjerenje klijenta i tako dalje. Da li tad imate vremena za individualnost? Recimo mi kad smo kretali u našoj firmi sa nekim proizvodima, imali smo proizvod koji je zreo, gdje su se pojedinci već angažovali po tome šta bi oni htjeli i čime bi htjeli da doprinesu, ali imali smo i proizvod koji tek kretao da se razvija i tek smo sticali povjerenje klijenata i tu nije bilo moguće da imate slobodu kako ste imali u drugom timu. I samim tim smo morali imamo menadžera koji nije htio da razgovara o tim slobodama i da bude potpuno pošten. Ljudi su odlazili iz tog tima, nije se to dopadalo previše, ali smo našli grupu ljudi koja je ostala, koja je iznijela taj proizvod i učinila ga proizvodom koji sad ima svaka banka u Crnoj Gori. Jednostavno je tako. Svi ostali koji su otišli na neki način jesu izgubljeni kadrovi, ali s njima nismo mogli da postignemo uspjeh koji smo postigli. I jednostavno imali smo dva različita svijeta u istoj firmi. 3. Konstantno dobija visoke ocjene od strane klijenata koji iskazuju želju da nastave da rade s njim. Dakle, jedno od najboljih pitanja koje možete da postavite za proizvod jeste da li biste ga opet koristili, da li biste preporučili drugima da ga koriste. A jedno od najboljih pitanja za ljude jeste da li biste htjeli da nastavite da radite sa tom osobom. I sad ako imate nekoga ko je malo više autoritet, dominantan, ne dozvoljava ispoljavanje individualno i tako dalje, i klijent vam za njega kaže ovaj je sjajan ili ova je sjajna, želimo s njom da nastavimo da radimo, molimo nemojte da je minjate, vi ste dobili feedback koji vama sve govori. I u tom smislu nemate potrebu da mislite o tome kako osoba vam treba na toj poziciji. 4. Spremna je da bez uzdržavanja otpusti članovi tima koji svojim ponašanjem ometaju postizanje postavljenih ciljeva. Imate ljude koji na to nisu spremni, koji će držati neke osobe koji nemaju znanje, nemaju vještine, ne umiju da rade to što treba, žele da promijene način rada, žele da se usmjerimo više na individualce umjesto na proizvode, na klijente i slično. Vi znate da vam takva osoba smeta da se postigne ta timska kohezivnost i jednostavno nemate problem da je ostranite. Dakle, ovo bi mogao da bude primjer jednog menadžera u firmi. Naravno, ja sad govorim samo o tome da ključni činioci uspjeha mogu biti i ovakvi i onakvi i nisam advokat ni jedne druge strane, pa ću da pokažem i drugu stranu. Imamo i ovakvog menadžera. Ostavlja istaknutim članovima tima da određuju pravac kretanja i razvoja. Diskusije se završavaju bez da bi se izborio za autoritet. Dakle, imamo nekoga koji je skroman, ponizan, administracije koja pripada članima tima. Dakle, ako znate da imate tim u kojem će menadžer da uspije i da bude prihvaćen, voljen i uspješan, zahvaljujući ovim ključnim činiocima uspjeha, onda ovako i tražite.
ovakav će biti oglas, ovakav će biti procjena učinka, forma za procjenu učinka, ovakva će biti spisak kad budete tražili naslednika i tako dalje. Dakle, može biti jedna i druga strana, ja sam prikazao jednu i drugu, ali moramo biti pošteni šta je to. Nećemo reći visoko savjestan, odgovoran, kreativan i tako dalje. Naravno, to su stvari koje se u većini slučajeva i podrazumijevaju na neki način. Jer ako nemate visoku savjesnost, kakav god daje, neće možda postići dobre rezultate. Ali ako ima to što treba da ima, neku minimum prosječnu inteligenciju i solidne rezultate na određenim dimenzijama i crtama ličnosti, šta je sljedeće? Dakle, ja sam jednom držao ovu temu pa sam se pogrešno izrazio. Rekao sam da nije bitno da li je neko lijepo vaspitan, ima kućno vaspitanje i tako dalje, ne u smislu da je nevažno, odnosno da se ne uključuje u cijelu priču, nego da se ne definiše u ključne činioce uspjeha. Dakle, postoji neki minimum, neka, kako se to kaže, najmanji zajednički imenitelj, dakle, morate biti vaspitani, morate imati pristojno ponašanje, morate uvažavati ljude oko sebe. To su stvari koje su jasne, bez kojih se ne može, očigledno. Dakle, imamo istraživanja, gomila istraživanja koja nam kaže inteligencija, lijepo ponašanje, visoka savjesnost, da je to ključ za uspjeh. Ali to je neka osnova za uspjeh. Okruženje također utiče na nas. Vrsta posla, vrsta industrije, vrsta klijenata, vrsta ljudi s kojima radite. Sve to utiče. Dakle, ne možete uvijek s istom formulom, to smo pričali na prvom slajdu, uspijevati svuda. Primjer menadžera ljudske resurse. Ja mislim da sam, barem po nekim feedbackovima, solidno obavljao taj posao u firmi koju sad radim samo na drugoj poziciji. Ali šta sam ja recimo radio? Šta su bili ključni uspjesi, ključni činioci uspjeha mog? Pod jedan, kampovao sam ispred kancelarije i direktora ili vlasnika kad je bilo potrebno sprovesti neku inicijativu, naročito ako on nije saglasan s njim. Bio sam spreman da se suprotstavljam, da kampujem, da tražim, da molim sve, ali da ne popuštam. Pod dva, molio sam svakog dana sve ljude da mi kažu sve što imaju, direktno i iskreno i precizno, i uvjeravao ih da zaslužujem njihovo povjerenje. Dakle, nije mi bio problem da svakog dana pitam, tražim, molim, izvlačim i da onda sa tim inicijativama idem ispred kancelarije ili u kancelariju izvršnog direktora ili vlasnika. I pod tri, nisam se nametao. Kad radite u IT firmi, to je uglavnom 100 inženjeri, oni vole da budu uvijek i u pravu i malo su po profilu uglavnom i tvrdoglavi i smatraju da treba da bude po njihovom, dominantni su u smislu reći ću ti šta mi treba, želim da uradiš nešto za mene, ali ne želim da se osjećam kao tvoj dužnik. I morate naći takav neki pristup da vam ljudi nešto kažu, ali da sad da se vama po licu ne vidi da očekujete neku zahvalnost ili tako nešto. Dakle, to su bila tri neka ključna činioca uspjeha za mene, odnosno za poziciju koju sam ja obavljao u firmi u kojoj sad radim i kad sam tražio zamjenu za sebe, tražio sam nekoga ko može tako da se ponaša i na taj način obavlja tu funkciju. Jer znam da je to ono što je uspjeh kada je u pitanju, jer imate lidera koji uglavnom određuje kulturu, imate ljude koji određuju put do uspjeha, imate način rada koji može da bude više ili manje prihvaćen. I naravno četvrto je, morate biti nasmijani, raspoloženi, vedri, šta god bilo i kako god bilo. Vi ste neko ko utiče na druge. Ako izlazite iz kancelarije i direktora namršteni, nezadovoljni, već se smanjila produktivnost tog dana. Andrija, mogu ja samo nešto pitati, ovdje vam je baš zanimljivo, zapravo rekao si da se nisi se nametao ljudima, zaposlenicima, jel? Ali si se nametao direktorima da se usvoje promjene. Nametao sam se jednima i drugima, hvala što si me pitala da to razjasnim. Nametao sam se u smislu, kažite mi šta treba. Ovamo sam se nametao, molim te ispuni mi ove želje i zahtjeve kod direktora, ali nisam se postavljao u smislu da sam nešto puno bitan. Htio sam nekako da bude, ja sam tu vama na usluzi, iako je moja pozicija bila menadžerska ili glavna, ali bilo je više u fazonu, ja sam tu kao neki uslužni moment, a ne neko ko je sad nešto iznad vas
u hijerarhiji i tako dalje, pa sad od vas ja zahtijevam da mi vi date informacije, pa ću ja onda vidim šta ću s njima i tako dalje. Dakle, nije se mogla osjetiti, nadam se, bilo kakva arogancija u tom nastupu, nego je bilo nekako kao da sam ja možda čak hijerarhijski malo ispod njih. Pa da kažem, molim vas dajte mi informacije o tome kako vam je, šta biste htjeli, šta je potrebno da ostanete i da budete zadovoljni i slično, da povećamo produktivnost i sve. I onda sam išao kod direktora tamo da kampujem, da se namećem i da tražim i da molim i da insistiram na tim rješenjima i tako dalje. Ali uvijek sve na neki način da ne bude da sam ja sad neka glavna faca tu ili da sam mnogo bitan i tako dalje. Zašto? Zato što već ima mnogo ljudi u toj sredini koji smatraju da su mnogo bitni. Ako dođe još jedan, to je već odličan prostor za sukob i za konflikte. I ja sam to shvatio, hvala Bogu, i tako sam se ponašao. Naravno, ja kad sam došao tu kao mladi psiholog, bilo mi je, ajmo sad, ne znam, psihološki testovi, radionice, komunikacije, priča i tako dalje, ništa od toga njih ne interesuje, to je u tom momentu bila soba puna inženjera, njih to ne zanima, nije uticalo ni na uspjeh, ni na kvalitet rada, ni na njihovo zadovoljstvo. Naravno, ja sam došao s tim da nekako sprovodim psihologiju, a u stvari psihologija, kasnije sam shvatio, treba da mi bude samo neki alat u sprovođenju ciljeva koji su više onako biznis. I tu sam nekako počeo da razmišljam i o toj biznis strani i o tome kako bi se taj moj učinak mogao kvantifikovati. I svaki put kad recimo ako bi se desilo da ja budem protiv nečijeg zaposlenja, direktor bude za, ili neki tim bude za, i ta osoba ode poslije 6 mjeseci i ne ostavi ništa, ja samo pošaljem mail, mogao sam da mu štedim 6 puta, bruto zarada, jednako toliko i toliko. Da se zna šta je mogao biti moj finansijski učinak u firmi, a recimo nije mi dopušteno u datom momentu i tako dalje. Dakle, kako se definišu ključni činioci uspjeha, mora biti samo nekoliko, 3-4. Dakle, kad pogledate oglas i kad pogledate generalno te sistematizacije i tako dalje, tu imate niz nekih stavki koje su bitne za uspjeh. Sad, neka svako od nas pogleda sebe u ogledalu i neka kaže koliko mi imamo tih kvaliteta koji su zapravo nadprosječni. Ima skoro izašlo jedno istraživanje koje pokazuje, recimo, ako imate osobu koja je nadprosječno inteligentna i nadprosječno savjesna u odnosu na normalnu distribuciju, da je 0, sad ću vas slagati, ali otprilike 0,0022% šansa da će biti nadprosječna i u emocionalnoj stabilnosti. Odnosno da će imati veoma nisku, recimo, veoma nizak nevroticizam. I sa svaki put kad dodate još neku od tih osobina ličnosti ili dimenzija, vi tu vjerojatnoću da ćete naći osobu koja je u svemu tome nadprosječna, smanjujete na to da ćete jedva naći tu osobu na planetu. Dakle, kad tražite ključne činjenice uspjeha, kad ih definišete, budite realni. Šta je zaista moguće da nađete, šta zaista utiče na uspjeh, ali šta zaista možete da nađete. I koliko je realno sad da ćete naći nekoga koji je super inteligentan, visoka savjesnost, visoka emocionalna stabilnost, visoka otvorenost za nova iskustva, ekstraverzija i ugodnost, pa ta osoba ako postoji, ona već ima svoju firmu, ona razbija bez vas. 100% ne čeka vaš oglas da se javi na njega i da ga intervjuiše neko ko vjerovatno nema sve te kvalitete koje ta osoba ima. Ako ćemo da gledamo statistiku i vjerovatnoće. Dakle, 100% ne čekaju na neki oglas i da mole za platu i tako dalje. Ti ljudi koji sve to imaju u sebi, oni mogu i bez vas. Osim što imamo ta 3-4, nema preklapanja. Gledamo da to bude nešto što je odvojeno između, dakle da ne bude, da na dva načina govoriti istu stvar. Rečnik mora biti opšte prihvaćen. Kako vam zvuči ova rečenica? Stvara ambijent u kojem će mladi ljudi ostvariti svoj puni potencijal na putu postizanja profesionalne izvrsnosti. Ja mislim da su ovdje mišljenje podijeljeno. Možda nekome to zvuči kao da je lipo sastavljeno ili da je lipo rečeno i tako dalje, ali tehnički smisla nema ova rečenica nikakvog. Nije praktična upotrebljivost i vrijednost ove rečenice 0. Uopšte ne znate kako izgleda taj ambijent kad je stvoren ili nije, da li zaista neko zahvaljujući tom ambijentu ostvaruje puni potencijal ili ne i tako dalje. Dakle, dosta često vi vidite to se kaže korporativni sleng, te neke riječi, rečenice, izjave, definicije koje služe tome da lipo zvuče, da obuhvate sve, a da se niko ne uvridi, ne izostavi i tako dalje, a opet ništa vam ne govore konkretno, ne mogu da se mjere, ne mogu da se primijene.
Dakle, imamo opšte prihvaćen rečnik. Najobičnija rečenica. Sluša klijenta prije nego članove tima. Tačka. Može da zvuči nekome lijepo, nekome loše, ali ako je to ključ, to je ključ. I onda dalje sve znamo. Dakle, poslodavac, menadžment i zaposleni moraju jednako razumjeti definiciju ključnog činioca uspjeha. Ne smije biti dileme oko toga šta neki ključni činilac uspjeha zaista znači ili ne. Kako se pokreće proces? Podrška menadžmenta pod jedan. Dakle, ništa, to znamo, to je teorija najobičnija, osnovna, ništa ne može bez podrške menadžmenta, ali iskreno ne može ni bez podrške zaposlenih. Ako vi imate u firmi zaposlene koji nisu ambiciozni, koji ne žele da postignu neke naročite rezultate, koji odbijaju promjene, odbijaju nove stvari, inovacije, koji samo žele da nekako dođu, da dan prođe, mjesec prođe, da oni uzmu platu i idu kući, ova priča nema smisla. Dakle, ova priča jeste za firme koje su ambiciozne, za ljude koji su ambiciozni i tamo gdje su rezultati zaista bitni. Dakle, ako postoji neka firma, znamo svi u našim državama, obično postoje neke privatne firme koje imaju sa vladama i sa državama neke dogovore, uvijek dobiju neke tendere, poslove i slično. Nije bitno, znamo da ćemo imati novca, znamo da ćemo prodati uslugu, znamo da ćemo dobiti tender, bit će dovoljno novca da se isplate zarade, da vlasnicima ostane profit, da se to sve fino podijeli, ok, onda ova priča jednostavno nije za takve firme. Ali ako imate pravu privatnu firmu gdje se neko bori za tržište, za konkurenciju i tako dalje, ovo je priča za takvu firmu. Šta je višak? Ne nebitno, nego višak u ovom slučaju. U početku sve što ne doprinosi rezultatu. Jasno je, dakle, ako to da li ću ja kad uđem u kancelariju da obučem pantalone ili bermude ne doprinosi rezultatu, naravno razumijem u nekim bankama, državnim institucijama i tako dalje, nije moguće baš mijenjati dress code na taj način, ali sad samo dajem primjer, recimo, za našu firmu je to bilo da li ćemo da se posvećujemo vrijeme, energiju i pažnju tome da li će najbolji ljudi doći u bermudama ili u pantalonama. Nećemo. To nije nama ključno za uspjeh. Ta osoba koja je počela da nosi bermude i promijenila kulturu firme je razvila 2 proizvoda koja nam donose, ja mislim, između 30 i 40% prihoda na godišnjem nivou. I gdje smo bili da smo se recimo bavili time ne možeš da dođeš u ovom ili onom. Šta je višak još? Lipe želje, lipo vaspitanje, zdrav razum. Nije nebitno, ali na neki način se podrazumijeva. Dakle, jednostavno, niko ko se ponaša ružno prema ljudima ili klijentima, ko nema neku zdravu logiku i tako dalje, ne može da uspije samim tim, nam nije potrebno. Ali to nekako u procesu selekcije već možemo da razvrstamo. I to je jednostavno ono što je bitno. Izvinjavam se, morat ću da pauziram sekund samo da upalim laptop. Lijepo će da se... Pogodno, nemoj nam samo nestati. Ali nema za, evo tu smo i dalje. Dakle, nastavljamo. Ključni činioci uspjeha su osnova brojnih procesa. Rekrutacija, selekcija, obučavanje, napredovanje, nagrađivanje, nasljeđivanje, sve. Zašto? Oglasi. Pogledajte oglase za posao. Koliko bi samo bili bolji i koliko bi bilo jasnije svima ako bismo tražili osobe po ključnim činiocima uspjeha, a ne po šablonskim copy-paste kriterijima. Dakle, tražimo osobu koja može da uradi to i to na taj način da dovede do tih ishoda. Koliko bi se ljudi koji ne mogu automatski isključili sami iz tog procesa, koliko bismo dobili možda ljudi sa kojima imamo više potencijale koji kažu ovo mi je jasno, vjerujem da ovi znaju šta rade, vjerujem da znaju koji im treba, hoću da se prijavim. Meni to ima logike, ne znam za vas. Ali milion puta kad tražimo neke osobe za naše pozicije, napišemo, imali smo neke kao tipske oglase, čisto da priučamo što više kandidata i nema smisla jer opet otpadnu svi oni koji nam odgovaraju. Bolje je da to sredimo na početku. Selekcija. Intervju, evo imamo sad vještačke inteligencije, ne znam ja koja čuda. Je li stvarno potrebno, kad imate ključne činjenice uspjeha, kad znate ko vam treba za kakav tim, je li stvarno treba vještačka inteligencija da nam sastavi 5 do 10 pitanja koja ćemo da postavimo na tom intervju? Jer stvarno ne možemo da smislimo šta je to što ćemo da pitamo osobu u tih sat vremena koliko najčešće intervju traje, a koliko je li treba vremena i za smislene odgovore i tako dalje, jer stvarno nam treba ta vještačka inteligencija u tom momentu. Testiranje, procjene, dakle sve je usmjereno na ključne činjenice uspjeha.
Samim tim imamo mnogo precizniji proces selekcije. Obučavanje, koje ćemo kurseve, koje ćemo praktične zadatke i vježbe da damo. Sve zasnivamo na tim ključnim činiocima uspjeha da njih podstaknemo i da njih provjerimo. Napredovanje. Neko vas pita kako dalje, kako na sljedeću poziciju, na višu poziciju. Vi imate ključne činjenice uspjeha kao standard koji je potrebno postići, naravno uz neke ostale ciljeve koji mogu biti vezani za klijente, prodaju i slično, ali imate ključne činjenice uspjeha. Tako se sve dešava. Nagrađivanje. Neko kaže, želim, kako ja mogu doći do nekog benefita i tako dalje. Vi imate spisak. Ako postigneš to i to, sledujete ta nagrada. Sve na osnovu istih tih ključnih činilaca uspjeha za tu poziciju. Nasljeđivanje. Neko će da pređe na višu poziciju pa vam treba zamjena. Ili neko će da ide iz firme pa vam treba zamjena. Dakle, tražite osobu prema ovim aspektima, ključnim činilacima uspjeha. Prema tome tražite zamjenu. Možda neke druge stvari ćete da zaobiđete, neke stvari koje biste inače uključili, ali možda nisu ključne. I sad naravno dolazimo do toga da sklopimo ovu temu. Podsjećam vas da je ovo prvi dio za kompletan utisak i za kompletno znanje na temu visokog postignuća. Potrebno nam je još jedan webinar, to ćemo da odradimo svakako relativno brzo. Ali sad da sklopimo zašto su osnova HR strategije. Dakle, HR strategijom definišemo dugoročne ciljeve, čijim ostvarenjem uspješno upravljamo kadrovskom politikom i promjenama i značajno doprinosimo ostvarenju opštih poslovnih ciljeva firme. To je moja definicija za potrebe ovog webinara. Dakle, na neki način ja to tako doživljavam. Imamo ciljeve i određujemo, uspješni smo u onom našem dijelu posla ako je nužno vezan za sveukupnu strategiju. Ciljeve prilagođavamo HR ciljeve, prilagođavamo opštim poslovnim ciljevima. Ti ciljevi moraju biti ambiciozni, služno da doprinesemo poboljšanju rezultata, pobjeđivanju konkurencije. Jednostavno, ja kad vidim da je neko napisao neka IT firma, da je napisala bolji oglas nego što ga ja pišem, da ima bolji employer branding, ja sam potpuno van šina, osjetim potrebu da se takmičim, da ih nadmudrim, da budem bolji od njih, da imamo nešto bolje od toga. Dakle, morate biti ambiciozni i kompetitivni ako želite da imate to visoko postignuće. Kvalitetna strategija sadrži različite ciljeve, ali i nemoguća bez planova koji se odnose na zapošljavanje, obučavanje, pripremu i nasljeđivanje kadrova. Dakle, možete imati, podići zadovoljstvo poslom za 15%, da bude neki cilj, i da onda, uvedete neke benefite ili da uvedete, plasni, tracking i tako dalje, šta god, i da to zaista podigne zadovoljstvo i da vi ostvarite cilj strategije, to je potpuno ok. Dakle, mogući su ciljevi i bez ovoga, ali kvalitetna strategija koja obuhvata period od 3 do 5 godina ne može biti bez ovih procesa. Ovo je osnova HR, je li tako? I ako znamo da su ti procesi osnova strategije i ako se složimo da u osnovi tih procesa treba da stoje ključni činioci ili ključni čimbenici uspjeha, onda znamo zašto su oni osnova HR strategije. Dakle, jednostavno, koja je poenta ovog webinara i cijele ove priče? Čini mi se da je vrijeme da ljudi koji se bave ljudskim resursima promijene način na koji misle i govore o tome kakav je opis posla, kakav nam profil treba na svakoj poziciji, šta je ključno za uspjeh na nekoj poziciji. Čini mi se da je sad rečnik previše opšti, da nemamo jasne definicije, da nemamo dovoljno tih nekih preciznih kriterijuma po kojima možemo da razlikujemo kandidate, ljudi i tako dalje, i da bi trebalo da koristimo drugačiji rečnik, drugačiji način definisanja kriterijuma za uspjeh, da bismo poboljšali sve ove osnovne procese u ljudskim resursima i samim tim bili mnogo uspješniji na samom poslu i da nakon svega toga možemo da kvantifikujemo to što smo mi radili, da ga izrazimo kroz brojke, kroz novac i da kažemo evo koliko mi vrijedimo i doprinosimo i zašto smo mi bitni u ovoj firmi. A ne da se držimo onoga kad je kriza u firmi, prvi idu HR marketing i tako dalje. To nam je lijepo imati, ali nije nužno i tako dalje. Ja želim da se pokaže da jeste nužno i da ti procesi ljudskim resursima zapravo zaista doprinose profitu. Ako nismo prodaja pa ne dovodimo prihod,
možda sprečavamo odliv, ali taj odliv može biti ogroman. Ja vam kažem, zaposlite pogrešnu osobu, 6 mjeseci bude tu, ljudi izgube vrijeme, oni dobiju novac, ta osoba ode. Ako ste vi koji ste zaposlili tu osobu, to je velika greška, ali ako je neko drugi insistirao na toj osobi, vi samo kažete, toliko u novcu sam ja mogao da spasim u firmu. To je to. Dakle, ključni činjenic uspjeha, malo drugačiji način razmišljanja, viši stepen iskrenosti prema sebi, prema firmi, prema potencijalnim kandidatima i naravno nakon svega toga potpuno drugačiji način pisanja oglasa, selekcije, onboardinga, procjene učinka, nasljeđivanja i nagrađivanja tih osnovnih procesa HR. Eto, to je to. Ja sam, nadam se, ostavio malo vremena za pitanja kojih ima. Kritiku, naravno, neslaganje, šta god, nisam uopšte... Ne smatram da je ovo moje jedino ispravno, postoje i drugi pristupi i načini, vjerojatno adekvatniji načini za neke firme i sredine. Ja sam se na početku namjerno ograničio na privatni sektor, na firme koje su veoma ambiciozne i na firme gdje je rezultat ključan. I naravno na ljude koji su u HR-u, a ambiciozni su i žele da se njihovi rezultati i doprinosi mogu kvantifikovati i izraziti na taj način. To je to. Hvala vam na strpljenju i na vremenu. Hvala Andrija puno. Evo, ekipa ako se podostava se, ako ima bilo ko neko pitanje ili se želi uključiti ili bilo kakav komentar što je Andrija rekao, slobodno se javite. Kolegica je stavila link za bodove, pa psiholozi koji ste na webinaru, pišite se na obrazac, naravno bodovi će bit će poslano u komoru na bodovanje. Evo, neko nam se javio, samo nemam potpunu poruku. Aha, možete li ponoviti link? Evo, Majo, molim te, možeš ponoviti link samo za bodove. Ja sam imala jedno pitanje vezano za ovu poziciju, jer si odmah na početku webinara zapravo spomenuo to. Ja sam imala malo tehničkih problema, pa sam možda neki dio propustila, ali si ti spominjao taj dio kako HR onda često zauzme tu neku ulogu između vrha i onih ispod, i onda mrze ih ovi ispod, jer misle da ne ispunjavaju njihove želje, a i oni odozgora da samo pričaju o željama zaposlenika. I moram zapravo reći da sam neki dan vidjela jedan vrlo ružan post o HR-u, kako je HR laž, zapravo da te samo ti govore ti samo lijepe riječi da bi od tebe dobili sve informacije i onda kad dobiju te informacije onda te iskoriste. Mislim, vrlo onako, jedan zapraćeni post ja sam se onako baš ustuknula i mislim se pa koliko ljudi ovo podržava. A ti si se nekako našao u toj ulozi između. Zato sam ja bila tamo i pitala i zastala na tom dijelu ulozi između. Pa evo nekako tvoj savjet možda kolegama kako da održe tu svoju poziciju. Možda sam i s tim oblikovana jer sam nedavno pričala sa kolegicom koja se baš tako osjeća. Ne zna kako bi s ovima ispod, ne zna kako bi s ovima iznad i skroz pleće u toj sredini, ne osjeća se zadovoljno. Super je pitanje, hvala. Odgovor zavisi od toga u kojoj ste firmi. Kako vaš, to je ono što smo pričali na početku, kako vaš šef, vlasnik firme doživljava tu vašu poziciju? Da li ste vi njemu tu neki odrađivač posla, polušpijun i tako dalje? Ili zaista cijeni vas kroz vaše rezultate, kroz vaš potencijal i tako dalje? Cijela ova priča se zasniva na tome da ljudi iskoriste ovu priču i svu priču o tom visokom postignuću da daju sebi na značaju, da iskoriste sve ovo kao alat, da dođu do toga da budu poštovani i ciljeni i da svi oni koji gledaju učinak mogu i koji kažu nije nam jasno šta ti radiš i koji je tvoj doprinos, da svaki put kad HR to čuje kaže evo ti, da ti kvantifikujem kroz neke stavke koje su sprovedene i urazene i tako dalje, koliko je moj doprinos u novcu i onda da ti kao HR možeš slobodno kažeš ajde sad ti meni kaži koliki je tvoj doprinos u novcu. Da li si ti zaradio tvoju zaradu? Slobodno. Zašto? Zato što moramo biti autoriteti. A vidimo i po LinkedInu i po tim komentarima i tako dalje da ima mnogo ljudi koji su dosta arogantni i agresivni prema ljudima koji se bave HR-om.
Da budemo pošteni, dosta toga je s razlogom. Mnogi ljudi koji su u ovoj oblasti nisu obrazovani za ovu oblast. Ne sprovode najbolje prakse, ne trude se da nauče kako i šta treba, ne slušaju komentare, ne slušaju webinare, seminare, ne čitaju knjige i tako dalje. I dosta utiču na to. Ali ima i ljudi koji jesu školovani, ali trude se samo da imaju neku platu, da imaju neki posao, čisto da im prođe mjesec i tako dalje. Ne razmišljaju o tome da mogu sebi da poboljšaju poziciju time što će da kažu čekaj, mogu li ja da preuzem odgovornost za rezultate, za doprinos? I da onda razgovaramo na drugačiji način. Da budemo svjesni da ova pozicija može mnogo više nego što sad radi. Jednostavno probajte da dovedete sebe u situaciju da zavisite od svih rezultata, samim tim da ih ostvarite. I onda kad dođete u situaciju da vam neko kaže da se stalno figurate ili da samo ste neki polušpijun i tako dalje, da kažete ne. Evo zbog čega to nije tako. I evo šta sam ja sve uradila za vas, i evo šta sam ja sve uradila za firmu, i koliko je zapravo teško biti između dvije suprotstavljene strane. Ono što sam ja radio jeste da sam uvijek baratao surovim činjenicama. Bilo je dosta ljudi koji kažu nije nam jasno šta ti tačno radiš, koji je tačno tvoj doprinos i tako dalje. Ja sam bez ikakvog ustezanja uvijek te ljude pitao, izvini, možeš ti meni da kvantifikuješ tvoj doprinos? Ti si ove godine trošak od toliko i toliko hiljada eura, plata, doprinosi, benefiti i slično. Da li ti kroz svoj rad si sigurno to donio ovoj firmi? Ili si ti možda isto samo neki određivač posla koji je tu zato što nemamo bolju opciju ili tako dalje. Dakle, jednostavno morate imati stav i morate svakoga dovesti do toga da samog sebe pita ono što vas pita. I da vidimo onda ko je zaista bitan i ko nije bitan. Ali zašto pričam ovu priču? To da ponovim još jednom. Da ne bismo dolazili uopšte u situaciju da neko postavi tako pitanje. Ako imamo rezultate, ako radimo na pravi način, ako se borimo da kvantifikujemo svoj doprinos firmama, imat ćemo 100% veće poštovanje. Dok ne budemo imali mogućnost da jasno posložimo šta smo učinili, koliko to vrijedi i da to vrijedi više od onoga što smo mi dobili, naravno, meni je nekako jasno da ljudi onda neće poštovati osobe koje pokrivaju takvu poziciju na takav način. Na neki način mi je čak i jasno. Okay. Hvala Andrija. Evo, nama je 3:01, prošli smo vrijeme. Evo, vidim da osim pozdrava i pohvala nemamo nikakvih dodatnih pitanja, komentara. Evo, ja bi se zahvalila svima. Evo još jedan pozdrav, zastala sam samo da pročitam, da nije slučajno neko pitanje. Ja bi se zahvalila još jednom svima što ste došli na webinar u ovako velikom broju. Andrija, hvala puno za temu, za samoinicijativnost, što si ti mene pozvao da održimo webinar. Hvala vama na mogućnosti da kažem što imam i hvala svima koji su slušali na vremenu i nadam se da će im to biti korisno i da će moći to da koriste. Izvinjavam se, vidim jedno pitanje, kaže da li smatrate ima dosta pomjeranja frustracije na HR? Naravno, mislim da je većina frustracije koja se ispoljava na HR, ja sam to otvoreno govorio i baš sam prekjuče imao tu situaciju, kad mi je jedna koleginica rekla, Andrije, ti si nam bivši HR, što nismo ovo, što nismo ono i tako dalje, i tamo ne ilazi vlasnik firme. Ja bez ikakvog stručavanja kažem, Marijana, evo ti prilika da kažeš to što imaš da kažeš pa da se riješi problem. Dakle, mnogo ljudi ono što ne smije da kaže svom direktno nadređenom ili izvršnom direktoru ili bilo kome drugom, iz stresa, slobodno mogu tako da kažem, na HR. I naravno mogu da razumijem na neki način i da se to dešava i zašto je to tako. I volio bih kad bi svaki HR zapravo mogao da to ne prima lično, nego da to shvati kao neku priliku, kao neki naredni cilj, kao neki naredni izazov, šta treba da se rešava da bi zapravo se odstranilo to nezadovoljstvo zaposlenih. Okay. Smo uspjeli odgovoriti na pitanje, nadam se da... Dakle, 100% se ljudi istresaju na HR-ove, ali naravno, pa kompetencije jeste, dakle, morate biti za taj posao, morate učiti dosta, ja učim dalje non stop svakog dana,
svakog dana kad se probudim nastupam kao da ništa ne znam o svemu tome i onda non stop preispitujem i svoje znanje i svoje mišljenje i svoju logiku. Potrebno je na koliko ljudi, toliko čudi i za svakog od njih mi moramo imati neki odgovor i spreman stav i način. Zbog toga je naš posao težak, ali i lijep. Jer ako možemo svima njima da pomognemo, onda se osjećamo ispunjeno na kraju dana, barem ja. A Andrija, onda u redu da isti takav bijes koji smo primili prenesemo onome kome je taj bijes upućen, Ne. ili je bolje to? Ne, to ne smijemo da radimo. Najgora stvar, najveći izazov u stvari u HR-u i u tom poslu jeste kad ti primaš sav toliki bijes i da ga ne ispoljiš ni kod direktora, a naravno ni kući kad dođeš kod članova porodice i tako dalje. Jednostavno, to je najveći izazov. Kako sav taj bijes koji se gomila kod nas izbaciti, a da niko ne bude povrijeđen. To je najveći izazov, nekad uspijamo, nekad ne. Svako ima neki odgovor za sebe, nema univerzalnog odgovora, jednostavno treba naći neki izduvni ventil i truditi se da ne sagorimo, da ne dođemo do burnout. Ok, hvala puno, evo Andrija, ako ima još neko pitanje, evo Zvjezdana se zahvalila još jednom, dobit ćete snimku webinara, pa imat ćete u snimci ovu samu prezentaciju koju je Andrija sada prezentirao na webinaru. Evo, želim vam se svima zahvaliti da ne oduzimamo više vrijeme, probili smo 3 sata. Andrija, hvala puno i vidimo se onda uskoro na nastavku ove teme. Nadam se da će svi doći na nastavak ove teme. Hvala svima, doviđenja. I ja isto, pozdrav!